Kadho cha mwanya na ntupo kudhawatanite na batuka nkuwatu ni Nteto cha URETERI. Mweri ntuko Jumatano, tariki ni 15 cha mweri wele mwaka yo 2023. Nabire dobako nwithirite wina ntuko embea. Yani yoto kudurandirite kiri Nteto cha URETERI Imwe. Kiama kia mbasi kuingata MCA kana nukiri kamite chonde cha mbunge ure muri karenga eri iti imanyara pamuinga kia mene. Mabisa bogi mabumwere kaunti ya Meru weka mathaga yonthe bagitariria mathina kathomba iraba okulukira. Arimi pamario kaunti ya Thaa nithio Thaa bacia bana mabroka kenda batetheka no urimi bou. Thirikari kururika ne karoke ombe kenda itethia Meru ukura kiutalii. Wundita MUTEMBEI ndo nikanye kafini ya zimana na mwana letu wa madhidi ya utukubaru wareni Purity Richard. Kiama kia mbasi nikiingatite MC wa kuolo turudhu kana nukuma kirika mbete chonde chia mbunge Meru. Imayawe kurikana na wetande na gavana Meru Kabira Mwangaza. Bobo yete ntuko inkai nyuma ya mwandiki mwanene wa kiama kiunende mwambi manyara kwethira tumiri oti MC uro wale oti ubati kwethira kiwatena na gavana wa Meru. Kaite unakauna wara wari MC wa boge teisti muri karenga awete na ataririti manyara tiba mnenkira mukano mbule kiamene kiunontu kagwatha kiama kiu kitaka. Mwandiki wetu Nteto Muthuri Murioki katuambire chio tukubaru wari. Migamba mugambi manyara mwandiki mnene wa kiama kia mbasi kuga ati guti MC wa kuorota kinya Imwe ubiri kwithwa akionekana na gavana wa Meru. Lakini uro nominated kana uro tithuri ure o ibaro gikiameta kurungamira kiama na ari assembly uu ati omba gwita wa kawira aikinya no banywa chai kana bari agwa na gusupport kawira nontu uu arungamirite members ba kiama na members ba kiama pati mutumite wa kawira uu watue kogeta no ugo ri nominated disciplinary procedure to atumira ukundiscipline ikethwe kali muno nondo tukwakuria ugwe nura gutumite no uretete ku represent antu bariku kana kiama ina kirakwete rutha rwa na imuthenya na arua ni kuonekene kiboko giki kigwite ruthukananu ura ni MC wa koroto na kiama kia mbas ura bonekene bakethene gavana Kawira kagita kati kuraja ara muthenya na arua kukurukira mukano kia kiama kia mbas no DMK kiogora bandikite baruga ekurita ruthukananu kamitini chonde ithanthatu ira ndene mbunge ya Meru uju ni MC wa bothugucio ruguru Patrick Muthuri akithoma ripoti iti kagita kara kurungamirite speaker. DP party therefore gives notice that Honorable Ruth Kananu Rimungi, nominated member of the County Assembly of Meru by DEP, be discharged from the following committees and any other committee she may be nominated to by the party. Committee on Selection 2, Committee on Public Accounts and Investment 3, Committee on Agriculture, Livestock and Fisheries 4, Committee on County Health Services, 5, Committee on Education, Technology and Vocational Training, 6, Committee on Land, Economic and Physical Planning. U.S. Faith-Free Dennis Kiogora DMK, MC Abogeta West, Minority Whip, and the letter is copied to Party Rinda DP, the Speaker, the Secretary General DP and the Minority Rinda and County Assembly of Meru. India mnabubu MC wakatene wabogeta isi mliki karinga nonekene agita uge bwawe kiri mwandiki mnene wa kiama kia mbasi mugambi manyara. Kukinya kubuga akagita buraka discipline members ba County Assembly. Hankwenda kwira members ba County Assembly bakamaka na bakakira mugambi manyara atina power ya kubenga kiamene. Hana power. Ningana nkiri kiama ni National Governing Council ya kiama. Na itu National Governing Council ya kiama members ibao. Nukuigwa. So watu kakiritu mulungi atiaritie, tene kivuti atiaritie, hata officials ba kiama batiaritie, timu mtu mmoja bati kuaraja on behalf of the party. Kwenda ku advise our Secretary General wa kiama kia mbas na kara guru na iye na thikiriru nto bakuga na gaturetera dictatorship gi kiama.
Kuringana Karinga augite no mwanka Mugambi Manyara ayake amakanya kwatuka Mugambi Manyara akiendelea kwa alone danger kana kwaria wenka on matters party batue tukamwita kiamene kia mbasi secretary general twikire secretary general gututhikira bia mabira pingi bigo tu secretary general narua kiama kia Jubilee no kuona bena thina secretary general wao no tubakwaragia tu ate consulted members kiama kia KANU the other day ndoni gikinga Nick Sarat no tubakwithwa Nick Sarat arari ate consulted kiama Mugambi Manyara tuthikite kwa tukinya point ya tu Mugambi Manyara no mere ari secretary general kiama no tubakwaragia ate consulted members. Ngiripotera Weru TV Mbita Muthuri Muriuki Waya Muthuri Asiari ba skuru ya primary ya Kirimanchumo ndini ya Kiochoti ya Nest Central bachumirite na kumenenda buna na talere mubunge wa Mpuru wa Bori tekora na bundi ya skuru bakiwe ni njire moya kuthira skuru ke siasa asiari ba barua atumire kubunjwa kwa bundi ire atrimanite na ntubamo barabate kondra skuru moya na barabate nana kire skuru eu ndine borite mubunge twike thire kenda kikuria muongo mwandiki wetu Nteto ukiri wa metheka haina ribotie Jumamosi tariki 4 mweri Yuele mwaka uyu mubunge otigania Mpuru wa Bori na abithirie mucemanio cukuru ya primary ya Kirimanchuma na kubunjia kamiti na mbondi ya cukuru ino ntobwa itumi mwanya. Na mimi nikiwa kiongozi wa tigania Mpuru wa Bori nasema kwamba hiyo komiti sina imani nayo na sina roho nayo. Na kumerua reba kia cukuru leko na mbondi ya cukuru ila semethia toka yare korenge kama kanoi ya babwe lakini muyumbe wa cukuru tena mbo Indune nde asiari bachukuru baraba umirete omuntu awete mwana wenjara bachumirete na koreana na meario mubunge wao bakiwa nto barabare musamanio ne yo batare atiari Kirimanchuma babaria itoni lakini to rani skuru gario na kethira te ana babeto etetwa Kirimanchuma primary tutikwenda siasa ere kwenezwo ne antu bate aciari bakiwa hivyo aciari ba Kirimanchuma bakaruya na kambi batukinyangira na babe imbe twendre muciari na mwana okombe yenwonto ya batu na bothai to yabo musemanione tewe ta kubangitha cia mathabu yako ura cukuru na kuthamia cukuru no tena mwana wombangira nara na ate onto kubanga nara kuthiria ng'ombe yaika na cukuru ate no tena mwana inkuibwo ndire no ro sana ndire mucia mwezi mwa Mpuru mwakuya kukuikira machambiki ya winya abathiri athio tworethia na baraba kutura Nairobi na arathomethia na Nairobi batiucika inyago nombi noka bakwenda noka baitherence tirenge bachoka baembondi ya cukuru na bo ibwo turete kabisa ondre muciari na ntetegeria bo kuringana na bo tukuya kuona nwengondi father nwe etheamba baraba Kirimanchuma no ntoto ekuthurwa wamba burabo kunekelero ko oni koreana nwe no nto abati kweya akareramba mbia iraba iyete cukuru ekendelea riola ibirwe mbondi ebunjua isiasa iwekirwa kendre kunikilla manto yari wamba bo kunikillwa na kinya barabarire loni utentu gukinya meneti baraba yetere baroyera andro baoyere na muntu mndre musiari mbetombirwa namba 2 muntu raete ko ya loni atari mumembo suku atari muntu ombondri aetere nono ukithakene atarara thuri cukurua na bake ya loni bambete otumira bonus ya 2020 bakiaria bamwe ba memba bambondire bunjetwe Mpuru asiari bamthurere ntai thurere na tweta kwa Ministry of Education twa waleta cia kuatore mbondi ntewetikania na mweshimiwa aya awa utembondi Kirimanchuma abatio kuyana barua nwe ciake kana etanara kubateria keana sheria ciake no ntongweke ni maendeleo tego ya kuthangalania skuru rui baritete mukana kiri antu baraba kurona kambe ya AP barake kwatanithia ndoti yao na cukuru bakiwa cukuru enegunikana mantu kithomba kuma ye kambe yare otethio bwa junior secondary na bia kuria amwe na into bingi birabira utherie mutiari murio atu skuru na kambe tutiruya kugea kwithira kwina muntu unge ome akurwa na kambe iva ume outside the school compound barwire no batu skuru tutiruya na kambe kabaraka kuingilia mutabari na turetere kinya stima no kaba kwa Mpuru gari te stima nayo na neyo twamuthurite kandi ari muno na nthuri mwesimiwa ato mwesimiwa eto ate kwenda kona mwana otiani ayokete kiongo
mwana otiani ari okete kiongo mwesimiwa otigani cia karinga kiongo nete gatothura mwesimiwa atura ira mwana otiani okete kiongo kana tothura mwesimiwa okete na batiani bayokira inya stima ire yere kuruyanithia istima cia rombi 2021 na 2022 isi estima yete ku launch ko akiwa isi yake na istima ira tokumenya istima cia rombi 2021 na 2022 loiwe mubunge otigani ari kauthura maendeleo torenda nya maendeleo ngabana torairi maendeleo yake torairunya ni MCA torairunya ni mubunge otigani istendu wake yake ora abunge bange riwe rombare aciariba mbondi ne wakanya miaka eritengware tierie ndunchoke kithura none ringe after miaka 3 ethira tukiaraniria na mwerekerio kithomo tigania Central Kanyiwa Mumwe auwete kuringana na watho barua ibati kuandikirwa mbondi ya county ya kithomo kuendekethia kubunjwa kwa mbondi ya chukuru baraba bitha kiochonkoni kimalalamiko yareti na kuitega mbare kethira mbondi ya chukuru ikabunjwa kanare na mwanka yote barua ya yaramukira nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa mukiri wa mithika Oreru kurutite na mbere kwa rama kia meneke Jubilee mubunge wa Embe Central ndani kileo karitho na shumuriti na kuthetere turabara kuwata mbaru Rais William Ruto akiwa bwithite bwe kirite mbere akaribe Embe Central urabatetheka kile nongelete ati ethora rutero yani Embe Central tethira ikethire kinika punene kiwiti na mbere na nkuluki kongela kia meneke Jubilee gitathira ende baki kirenya oboya Boniface Mongera na utwa chionguluki Nwe mubungo gitokyo bunge kigembe katikati bwana Dan Kile nande na iteterete kumane netakarera kwethire mubera mutongero ngwatine rozimero mojwan Kenya Raila Odinga na kwethire mugwata mbaru Rais William Samoei Ruto Kile akere na tu mwako mwikarone bya bunge na tuirite kenda gitokyo kigembe katikati kithiro kigunika na maendeleo yito bibingeja nthiguru ne Kenya no mwanka akwire munyinko ja thirikari ke uni personally winda taroni anto begembe Central beta kukabira masilayo. For example, right now itumbite kwaria na thirikari ya Ruto pato agishira baturure ya Nteto na Somalia no thistani onde kenda tumba gutho tugomba kwende kimena kietu Kenya mzima na dunia yonde kinya Somalia na kukungi thai imbalite na thirikari na bunge ba Kenya kwanza kabo baba inge bungene ndaunganisa na Jubilee nkwenda turita ontomira kilausi naye kule ndawa cha kulebya yewe atigombe kana ndeke kindi na bunge ba nini atumochiria uchinje klausi onto yeu kuke woni kuthama mbwingu support thirikari na ndi na interest ya ntobe Embe Central yenkwenda ukabira bo ndungu yangu identify na thirikari ndi mbunge Jubilee lakini nge support ya njena cia thirikari mbungene no nto nyendi na cia kwenda supportwa na ikwenda majority MPs mbungene ku ibo ndo personally ngo support mpango yu Kile alenderea akawate batere kwethire menero nya kuthumbua no tubo kwethire tonya thirikari-ini aria gucoka ka inya tuba bingiro tiro egembe ni nya kaunti miro bende Rais Ruto nyobo kirite kagitene gaka batu montikanya karibu tunya antu baringire Ruto kura ko kinya anainchi bongo bakawinda bembera itana thirikari di itana Ruto ari ko nte kuona ndena thine onde guthwandike thirikari no ntu nya antu bakono buomira itha kiri arua kiama kia Jubilee giti kwethira ikiarukana joro kwethira ukirikana ariongerete na kuikumenyekane bobwega kwarua muno bakethira bakirekithania na kethiro gikunia jora gitwire gukunia Jubilee to mirim brand na kinya nimbe to contest ngone inkolombe tika direct of elections kia meneka Jubilee ngoti etikuo na nkona nafasi yeni yokura kia menekiu na mbeta mauru ya kuroma kia menekiu aboko ngauru uru ni patelinda kiu tutadi ya bagiu gitu kwa ni chamani general secretary manto ontu yau uru tutadi manto agana tuzo muthingithia ni munene aipatelinda watu ile patelinda na njeta kwenda waki ndi tundi running of party affairs ke reporter Nteto TV kumaja kinginangina kifoke Nairobi mbeta Boniface Mongera Mwankijo munene no yutite na mbere kwa ramira thirikari ya gavana Kawira Mwangaza bone nyuma ya mabisa bogi mwere usiete weka mathaga yonte kwethera batithikiru no ntubo mathina era bakulukira kiroti ngwebo mabisa babogima barua bategwa mukiro utungata bura kwa irite kire ngweyo baririta ngwisio Antoni Atebui na kinya kire utungata bobo Tebui na kinya kuwa kire hospitali and dispensary kutina ndawa barua batiriri kinya kandi chogi mbobo mwere boboya na gavana ategwa ndakinyo bathikira untubura kwa nendo utungata bone bothuki muno kinya Rwangdon Kolonji ndi wethirite rukebelo kire hospitali ya Meru level 5 muthuri murioki na ndite na mabisa bana na ututariria nkuluki
nyuma ya riboti kumira ati sibitari nene level 5 itikuweja na utungata bwa kansa kiria jibao uju ni nyuma ya National Cancer Institute of Kenya kwithura itete riboti yao ituo kiria ajiba kansa baronekaira kithugi kingwa nontu gitirari na uthuri bwa kung'ana na kinyanto aria ndawa cia kansa ireungana iro gutabui na ikurari no gwati bunene kiri mandaktari baria barungana nga ndawa cia kansa nontu baringi gwata nyabo imurimo juju mwankira na ndi kansa center ya Meru itikuweja na chemotherapy kiaje bara kansa bara bagwitio tungata bobu na kiripoti reiti kaunti ya Meru itikonekana imwe kaunti iria cinaje ba kansa tumina nimbe jona arua aritani ba kaunti ya Meru basi umiritire kuthaba kiariri untu bobu. They hurry up to open our oncology department that has been closed. Further, we are saying, na twire mwananchi wa Meru twithinene ni untu service yaturarea ni ndene ya level 5 oncology center ni iraingirwe ni untu service iri kwaya no Cancer Institute ni yewa uti service yeu ikwaya no bachoka babwithia assessment ya ruti bangu ibo bonthe bareo ko twika pora muntu kuruta ngoyo na environs bonthe kimikuri ichitha kimitso ichiba affected a week ago baba ruta ngoyo iba lazima thacho bakero ibendelee kuruta ngoyo na thirikari ya nene iwete kendelea lakini tochokia nkatho ni untu finally baraingire lakini mwananchi wa kawaida ni okuria thina ni untu basi kumwe bonthe baeta private facility araba weta bakarea mbecha nyingi muno akwenda kumenya mankuruki twaria Dr. Gacheri urani abisa munene sibitari nene ya level 5 araugite ni umati sibitari iji itikoja na utunga bwa chemotherapy na gitumi ni giki ora turekete kupitia ikorwa twina mupango jonge na sibitari rere akwina batwe area ina machine yombe ikuthithia ngukeu twandikanira memorandum of understanding MOU na twera inya partners wetu ja NHIF bareagaira insurance aje baba cancer bomba ikwerewa mupango jura cyo kwenderea na betikiria kwithirwa bagatetheria nyabo ikenda tutegatike kweja na chemotherapy services ciendere ko waje barewa chemotherapy sibitare neighbor au akwe au taoni gutwa Doctors Plaza na nariko ringana na Dr. Gacheri augire kira beterete ni kuona National Cancer Institute ikuja nyuma ya mibibiri nikanabona kira kaunti ya Meru machina beri bekire bagwikira bwega kendo tungata bagwicokera na bara ba National Cancer Institute wakeba bakwija ikenda batwira settings na everything utekinto ke interfered na ikenda twina safety ke aje beto na ntubara bagwitanguke awo tontwere ya chemotherapy very sensitive drugs ku safety wirasi machidro sio tegerwa ko tokamba ikobeta beja patege bera batwira everything is okay tukombana ndiko shokia aje beto bako bakiona chemotherapy rutere rure pendere na chemotherapy sibitari yetu na kulingana na daktari uju augite mwankira ndi bena ajingiri thatu baraba kuona dai Meru level 5 hospital turiona aje ba cancer be over 3000 na ipo bibaraba kwija general hospital ake amna bubu thina nene irero kiarigitani ndene kaunti ya Meru bariuga kwina thina utungata bogi maba mwiri tutienda gutinda kuringa gituma leonthe ke media tukiuga twina thina lakini ukaria kuthikirwa tukaringa gituma of course no ntuni onjira yetu ira tweiga tiba kuuga ni twinyi the dispensary chetu itina ndawa ngavana itukomya no korongwero kairo ndawa chieko chiuri mma lakini watu kura tomanto baku wetone dispensary itina ndawa na twina thinenene na watu kia tukuromba imuchamanio na gavana tumbe karathe anu tumweleze thini yetu inacho ya UHC staff watu wa leave bange kulazimithwa kuruta nguo iki conditions irite kubwira bayitwe mtu atugatithikirwa ro contract kogendelea na ngui igitara munya itwa insurance kabembega itari na thina comprehensive cover igitara kireito itwa comprehensive njega itari na thina ya comprehensive cover lakini mbese ntine iretire igitara thirikari kawira mwangaza no ntotoa iga cover to divide into two na officers baranga bana wa county ya Meru gavana kawira mwangaza ayetengo kuona jaka bena mutigiri jwa thirikari ria thirire kiraito
kurega kuthikira antu kurega kuthikira ariti ngugi kurega kuthikira muntu ungi wothe. Nkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki. Voya muthuri maburoka ni boleletu na ritho rethaga ni untubo kwinyile muno aremi ba Mariu County ya Thaa Nithi kuringana na ubadia murethi uroro nukamirite mantuiga agribusiness dani ya county u aduwa maburoka baba rurira muremi Mariu na mauri ya ndiburu ni ontoka ingi muremi atethera kimenya mauri ya Mariu dani ya thoko Samura Geshima na utareri Ankoloki. Na urutani kiri arimi bagi kundi kia urimi baroji kia jasho Ntereche ega matundu wadia ega mba ngombe baraburu dhitwe na afisa ba murandi wa urimi wa ASDSP. Akiaria kia thoni kumurugamiri wa manto maurimi wa biashara kaunti ya Thaa Nithi Obadia Murethi uranuwe afisa wa manto mathoko murandini wa ASDSP ariuga biashara ya ndigu kaunti ya Thaa Nithi yenyangitwe imabroka bara akuga baguragira arimi ndigu na bei ya nthi muno nuntu bakuigwa murimi atakomenya magori machio mechie minene ende ariuria arimi batumio chore na broka babu nuntu kinyabono antu bantura baba thongirie kundini bibu bioremi kenda benda yendigu barekimwe broka matikorwa mari athuku angekorwa ni makore yaki yao na macoke murimi nake ari yaki yake no broka maukaga magatwika ni athuku vinderia makunyanyasa murimi kana makuvinyiriria murimi ne tondu broka no korwa akemenya kuria thoko iri kuria kuo ringi wana murimi atangihota gukinya na akathirira murimi lakini kiria turauga tweta society ni arimi ana broka ciacio mama incorporate thini urimi wao na niketha magote go strike and balance broka ciake ni cigana na ciao ni cigana. Nkruki ariuria arimi batigetigirie kwendia ndigo ire mikonani ende bachiteme bongwa bachiendagie na kilo mendie marigo na kilo no terigo mundu uroka kugura akarigurira riguru ritaithime vau nivo twina uhakikisho 100% murimi ndarakinyirirwa murimi angigendia marigo make na kilo aina uhakika kiria endia iyo ni ovario yakio lakini iriguritwe wonekani wana metho murimi no kuvenua ne tondu ni aokerwe rigurire na ringi kinya kilo 20 na kumbe irigune ya kilo 30 kana 40 ukona murimi no rakinyirirwe na njireo no angegura na kilo ringi gura na kilo ni agura na kilo ni akona rekethimwa na bau ni agokorwa akewata kiragigio giake ari bauria bawatane ikundi kenda baganie kiwango ya kwendia ndigo inu kiri a biashara baraba nene barabaka bagurira na bei embega neto kwenda kuona kindu gitagwa volumes kana wingi wamo neto ndugote muvuri wa biashara ukauma kundu kurasha au kethini wa gikaro giki gwicira marigo 3 marenda marigo tani nyingi ireko magucoka gutweka guka kungania na gutwara thokori no akuma mangithie na mbere kurima marigo maita gikundi na marigo mari mwana njirere yagiririte na niketha mugo mwerigo ukoro gikinya kilo 50 kuthie na iguru. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ngombe mbita wa Samuel Gaishima. Abo ya same kuma Nteto ya same kuma county ya Thaa Nithi no tukona kanya kambira gakunoka inde weta kuraya njoo kereta na Nteto Nkuluki. Mbondi ya Orongamiri, mwarimu munene aritingoke arimo na aritoba Karumo Technical Training Institute irane chukuri ya ubundi na otea irere junction ya kwa Most Gania West iboko watu wageni kire mambura jambere za gwekirwa thombe tajo first graduation kire aritoba barabara ikete courses mwanya ikieni nekia skuru njuma tariki 17 mweri jojo kwambire thaijire shero kire tore na courses mwanya sha diploma na certificate na kire barabe na Weru bakuthoma natwe ojokane bo mweri jo 5 ibwete tena mbere mugeni wa Geteo akethirwa ari PS orongiro shukuru ciote na ubundi necio TVET ministry ya kithomo no Dr. Esther Thaa Moria PhD mora tujomo wakati ni utia na ubundi no ntobago ushia kawengwa na kuirungamira neo technical skill for sustainable development and self reliance mambura zeta haza gakwejera emwe atakire Weru TV bwinde ne bogwati ogeni. I wish to take this opportunity to welcome each and everyone in our institution during our graduation ceremony, which will be held on 17th February 2023. Our guest of honor will be the PS TVET
Dr. Esther Dara Moria. Welcome. Karumo Technical Training Institute, where creativity and innovation delivers solutions. If Tekra was 100%, I used to just breathe in 5% of her brain, because she was so smart. You to God, but you do your part and fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling. Terrible. When we got to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalianga usiku mzima. Hata kama vijana wangu watarudi, lakini sitawasahau. This is the last door. Kweri kithomo ni rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimenege kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubuko jwaku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bwante tonkuruki turingire thimu ukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinyakambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. This February, there's a lot to love on Star Times. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for a full month from us to you with love. Enjoy awesome new channels, Cartoon, CBS Reality, CBS Justice, Filmbox, plus many of your favorites, packed with the best kids cartoons, live sports, thrilling movies, got a town to save, music that gets you singing, riveting documentaries, sizzling local drama, relax, and telenovelas. Recharge your subscription today to enjoy more world-class entertainment for the entire family. Star Times. Enjoy digital life. Bwana tuweta na bere kurumira Nteto chiauruthe Imwe. Iombe ni antu akiuntwire atherurere wondini ya mwathi Shumbunge Kiembe North. Perano mulora ni mukaririte wankuluki antu mana yali barabagunika na shumbe ya mwanya ya kumeombe na utaririye mwandiki wetu Nteto Nicola Chabari mantu ya mea igi antu au tekinya kulikithia untwire bumumero. Iombe ni mantu maingi muno yo ya Kimeru. Anto baingi ibaithagirwo bakigua arietwa igombe na baingi batije bukonenie na untu kwitagwa igombe. Igombe ni untu kwithagirwo kwina mantu maingi makonenie na untwire. Mbua Kimeru ni njuri yake namba 1 wetu Kimeru kirakiri ya kuno niki kingi muno ntiumbo kueleza tuwe ya mundi ndiongite kuona igombe ni kenda kumenya mauntwire mama konenie ka mama thingatene na igombe nontu kwithagirwo kinya kwina ndoji mwanya mwanya kaithira kwina roji rwina rangi mwanya mwanya rwa ngirini na rutune na runde tukaithira tukimenya bura rwithagirwo rukionekana kananga na muno nkuruki antu baba ithagirwo bakiruta nguyo ko muno cha kuinja monyo baithagirwo bakurukira mithangiko iriko twiyite batu igombe kurita maiya ilasima ntukutu ya toro engere ngai turombe Mulungu
ngerere twitikirie kenda tuliana thiri na tuona maketha na twarita maia yetu ria Ngai yura twatukoana nio tukoro angere ngie Ngai nio ya ucokia nkatho nio twicokagia Murungu nkatho ni maketha ya tuona na uraturithitie na iombe gwituika ni antu kwina untuire kwina mutaratara kinya wa kuthungira iombe wa mbere uyu imuti ugutirwa aga na uritirwa imuntu ugwonthe ura ataro okinya iombe ekairi na kuringana na mula muti uyu uritirwa na kiongo nikenda gutiga amantu marama nyuma ya naugumite na uyu chama iombe mbere utia kinya iombe na wakinya iombe na roka ya kwithirwa no kwenda kwanjiria kwenja maiga gontu guku kwena kinya mutaratara no mwanka wiyo ciaro iombe mbere ukuma uwe kurita maia tu ciare iombe number 1 we ciaro no mwanka wiya iombe na muntu uro ukumenya ya twakuri nuici uyu nona no mwire uriku anga ati mulevi anga ati yo tunyaci iombe bas anga ati aitwana buonka tuteciara muntu tuteciana kuteana kuno weru ndona kwirwa ngirini rwa rutune nambi no twire bona rurukarika rwiro rwandere rwa ngirini rwa mbure rwenga rwa mbure mwe ndia rwirwa rwa koma rwenda kwirwa rwenda kuma maia iro ruchense cerangi ithatu ukona kure brown kure kari mwanka ya kinyerendi rangi ithatu ya inya ukona maia ya kwirwa endi ruchense kuringana urarukuya rwitete kwirwa ona kirio mbere kithe kikia green uraona kirio kithe green oaita uke gitatu nia ikikwenda tunia oaita ruringi kiutuna tunia oaita raringi utunia buru kabisa nibo maia ya iombe ya kari kando na muturire iombe irithagirwo rina baita embingi muno kiria Meru na baraba ithagirwo baikara guku turita maia kuri maia ya kurua nyoni kuri maia ya angi ya kuthia mbaki kuri maia ya kuriwa ing'ombe ya twita mbololo kuri maia ya ngi twenda cia iciuru kana wajia kama ndera tu uraya kauma mutu kwa hivyo ndi na mwonyo na chuo yuri o mwonyo chuo ngona chuo nkabone mwonyo ukinya chuo na chuo yuto ya yo ng'ombe kamburi nende tutiri yako no kuntu kutena faida kwe faida bogo twira kwiro yanga omba kuthungira ndeni wakara unto sivi ate no twire bogo bono ko twikete ruru kuona rutune rura kwiro kinyaro atuna tune ankoloki irina rira ira biti thatu bitinya indira twite kurita maia kuo ukumete kurita maia iro kinya kibara iro raro kinya kibara ukaria kuo ndene sana iro kumanje ndene mwiri onto tuwa mwana ke yago no utaorana ri wa ukumaruwe neru iru kumana njire yingi muno eciri rwa ukuma mwankanda nu yarwa kunyera riwo kunyera kora yomba koro angana aramuchira yurunguru yukathuka na kumania na ndionga ya okinya iombe ntu ya munthi atongeria baba kuri iombe ntu ya munthi bogire ati bakathingateria gutigira iombe iri gukirwa kinya ki mantu megie muturire na ukinya kuona ambecha nkuruki mbere corona ya antu baba ingi muno bamiru benda ku iombe kuno mbonete woni ndi muneno kuno ndre ikawa kuno muanja ntukwe mu helicopter muanja itano ithatu na baba kuya na mauru ni baba ingi sana ikuma mbere corona kuturaetha chakono na chungu na baratu aya mabesa tutibati kwithia tukiliunga kungi tutikwiya wetu muchi ibwo ntuto abangira tuwatu yetone ombe na tumenye bura tumbore promote na ukuria kenda ntu betu bomba kwithia bakiona faida irwa retu ina mukuru mula tuomba kwithia tukiyanie no ntu ena institutional memory ya mantu ya iombe na kumba tueleza ikombe te guntu kwa ilia kinya metho iwo ikwa kwina mwonyo na muthetiura yure economical kwa wendika tukwira tongeria betu baraba ithirikari ne thai turetere antu betu antu bakuma Meru na bakuma ome bakuma Kenya na bakuma nthiguru ingi cia ome bomba kwithia bakiendelea kwiyobora mzee atwira ibeya mbere covid itonya kienda kuno twoke kombeka baraba kara kuno toke traditional hats kana tunyumba tula twa traditional totetheria bamami betu ria ya kuoya mwonyo kuno in fact guthago na so many issues bukuibwa eombere na history injere nyembe amuno yokuria culture yetu na maintain culture ya Meru
onto tukuibwa story ora o kwambirerie ende nkauria as we promote culture yetu ya Meru tumbenya tukulionga area sisi yetu within kendende tumba to attract other parties na investors bomba kwa kwetu atongere wetu bonde ba Meru but sure investors bomba ku invest along this highway especially auka siuru na kule hata unanga ambere ke tawandu ndumuru na kuginya bulu ambere u Eombe na tukona it's a good tourism site na kiako ni kubwa mulowa ka tukari na mheshimiwa Mutungi tumbe ko lobby for abao ikudhura araura nikienda ntu babombe bakethrobe ite kuno bomba kwa services seroi kumegombe no beton class chabari bwa chabari tukithia tira rono rokuna gankoro re mwari umwe grade ya mwanja eti twenyangi tukiwendo ni mumenyeri we no rakinyanirie maninja wakangenyo ni antu ambo iwondi Embe North no tia watithiti muno murimo yo mukingo nende abisabo karia machibo na nini bo amona atori no baititana mbero chona Julius Kaburu na kinya batara iri maninja ongi umwe yaro Mario ni Karugi ena ripotie tungu ya erengero ekuthukia kana batue enda na iselimisho ka polisi wildlife mbere mwingi yotekithani seria njare kuringana na manto yo muntu wethetie nikarathukaria nkanda machabueria yone rietwa nonto atai na ichima na chabueria tomunenkere ngwe aendia na cukuru na awata baba kura bethe ne muntu nararemere itwana kuwata ende katonete manjabu nonto bwa Julius sabueria ontora akerepa kana kanini kangerendi 6 na kinya twina kieba ndene nkoro wonka musiari wena kana kanini tukuba kiao sana nonto bosukuru rokere nonto totete kiomba gutangwe kariu bauni akari na toriba kanyenyone wadini antwambu gishone mbunge kia Embe North barabata thira maruru bena yo kumania na kare kieba ria area manager wa mwasi Anthony Julius Kaburu ria kwenyangia kiwendo mwana wa mwari wa kirasike mwanja na kumwatithia murimo jo mukingo akariba mwana masabueria masibo na nini bo ni bajokete talera kuthura sabueria onge mweru bakiwa kwene kundikete kumama ni uswana na mwasi Anthony wa Ntomurume mwanka batiere awekirwa mpene na kari ni bethro bena wetera baekera watho njarene bona nikatuthura sabueria onge kenda tumba kuwata mtura tomuwata tumwendia kwa polisi alafu muambu utumuzueta sana na kinyotha itwetania no antu onthe tukuringa kinya thimo tukurutharia na aronwa mucioke na cwitu twetwe ntura twakaria nonto kinya githana thukirie ti mwekuru gyo thukirie ti mwana thukirie nwengwa na kireria manager ro thuri umwe Isaya Michubu ariwa batira boswana na moni uyu wa Ntomurume mwankara ba mwatira ndathuri oro ndi sabueria nyuma ya sabueria ora rikuo gutenda gitendo giki gutendera kana gitendo ki unyama ngatethire kundi kiu kuria Julius mwankara konerwa na wendora mwana aringa report kana andingira thimo woni ningo sabueria bongena bwo burangaromba antori ni weta muntu no mwa uthingithia ande sorwa kentu kan Julius karuma mwana karuma makro Julius abati kwata wengwa akathiwa ni seria orako batiri ni karikari ringithete ora warisibo wantu ambo injera dikethia thirare ora kuromba antu bawendi boboya utetheria mwana uyu no mukia skuru engi na nkuruki kumurita ntorene itumya ati kona kitiro kankiromba antu ba Weru wishers maeni jiu babe na majukuru yo batetheria kana kaka ikwe cukuru nontu itomi kuringana na turuma na kana mantu yaraturite ya maingi ndande kwambiria ningwa ndi kuibwe ndande kwambiria kweria kuthuranira ikundi bibia twana mbona kithe kwikio kikuoneka kenda kimoya aumba wita cukuru aritari twa nturene kana kaka timinyo kurira nturene ari ingi no ntwitomi kakalaumiwa mantu amaingi muno ne ana na le kana kauteke thuki yo lakini okwa kethirwa kuri nikaka kwenda kuritari twa no ntu mantu yara kathithirwe ya mai na Nteto iri kwarwe ciako itebui na kwa ubatira kinya twana tutu ungi tutereka kathoma nkiripotera Weru TV nturene akanyenyone wandini atwambuye Embe North mbito Marion Karugi wa Kinyua ore kiriro kiarito baingi barabatira omba weta form 1 kionekete weta nambere ni ontubo wa CBC skuru ne yakeno mbete kuthira nende ikiongela bunene ya naba barabathirite baito skuru na batira omba weta kiri skuru ra bareti kuringana na mwalimu uyu munene
Ariwana bane ndibongelete namba yana skuru na koromba ntobo ndi boba yo bisi ya CDF amana tongere mange utethera ritoba kuria skuru na nanto badia na uba kirandaranda na wasia wiriro mashene yo Martin Mwambi ana ripoti Arito 15 bara baremeretwo ibici ya kuthungira kirachi gia form 1 nyume ya kurikia kigerio gia kirachi kia binana mwanka muthiru inde ibathungirite kiri chukuria gutinda na kurara ya Kieni Secondary School andi ya Mwembe kiri gicigo mbunge kia Mara nyume ya chukuru enu kubetigira ndai na maxi 309 niyo tuento baina mojali atuko na mbese ja kulia fees Mwitekani primary school ndaramwe anda etokana 301 ita school nyingi tande titayikulune lakini tamba kudina ntuwa weze ba mojali atayombaga lo taja kwamba nyambao kato mbangi kija ita lingine tama yemono zonse tutona lanchi kana shapa ningi tukakaba tija school turomo zonse ndira ikyagoshwa kuringana na mwarimu munene wa cukuru enu ugite konire ana babuna na theni ana bauge na tibwega kubata nontu wana kithomo kiao gikaura. Behind me here there are students who have come to form 1 and we identified them because they could not pay fees. Some of them the parents came and dumped them in the nearby canteen. Abatiga canteen kange kareau ako aromba nyomba cha kurara kenda bomba kuja skuru au gati bakeja skuru agechwaga mbecha cia uraomba kuria fees lakini nontu bari muthakana mwari twamenyere niomba kurara ndatuma deputy etabona nona bairara nyomba no tikyo bakuria nombi no batena bia kuria kana no nini twabareta skuru na beja skuru no tikyo barite nyambi tukiaraniria na bamwe barito babe 15 ibatariritie mathina nkuthoma thina mwanya mwanya maraba kurukagira ntugo gwa ntugo bagikathungira chukuruni enu. Nilikuja Kenya nikakuta principal na alinikubali kuingia after nimemaliza shule 2017. So kutoka hapo mimi sikuwa na uwezo but for now ndo nilikuja wakanikubali for now niko shule. I have no way to afford the fee, but najua lastly I would like to am a gynecologist. Luwa wali mawalu ba menya ba mantabate tukagira pate suira school tam boarding na tukalagira school. Nenkolomba tetontu tutena tutitono bisi nakaya ya kulena ya kunye tukulia na tukona ya kudoma tukudomitwa na ntajona tukochiona nakijiona ja free ndenda tulira bisi na benyo antababe na utetebwega muthia umwe wa ciari ikiri cukuru enu urori na ana bathatu umwe ataro akiarataraniria mathina nkuthona kinyamara kiraba gukurukira yo mbirete ana bakwa bathatu ndina ana bathatu a cukuru ya Kien umwe ari form 4 ule na fees balance yenene muno ona ketha no atethagirwe ni mbasari atumbite kwithwa ikiria ga fees tamu jonthe kandero atina balance kogwe na balance yenene na mono gu ndina twana tungi twiri turatonyire form 1 kamukandi ga sponsete getagwa Kennedy Mutugi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Oya Martin nitha ishilike loketi ndake 14 no tukinya muthi wa Nteto cia Weru thema gucukira nkatho no tubugo thwatanite na uni twatana ndengitha itha tuona chikinya thitha tuna nusukire Nteto cia Weru thitha tu woni betwa MUTEMBEI ndwant monetwa mathithio kari purity Richard.